Dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Futura. Moje ime je Bojana Petrušijević, a moje današnje gošće su Marija Nešović i Tijana Ležajić. One su ovdje kako bi nam bolje ispričale nešto novo o konceptu cirkularne ekonomije. Dobar dan i dobrodošli u Srpsku naučnu televiziju. Za početak nam recite kako biste najjednostavnije objasnile pojam cirkularne ekonomije s obzirom na to da je to nešto novo što se pojavilo u našem društvu. Dobar dan, prije svega vama i svim vašim gledalcima. Cirkularna ekonomija jeste donekle nov pojam, kako u Srbiji, tako i u zemljama Evrope i razvijenim zemljama, ali jeste jedan nov i važan princip kako bi trebala proizvodnja i potrošnja da funkcioniše. Mi trenutno živimo u dobu gdje postoji jedan linearan princip funkcionisanja. Šta bi to značilo? To bi značilo da iz životne sredine uzimamo određene resurse i da od tih resursa pravimo određene proizvode. Ti proizvodi se na kraju distribuiraju do potrošača, potrošači njih iskoriste i najčešće ih odbace. Dakle, imamo jednu liniju. Cirkularna ekonomija podrazumeva da tu liniju pretvorimo u krug, što znači da neki kraj treba da bude početak. U kom smislu? Umjesto da odbacimo te naše proizvode, oni bi trebali da se vrate kao neki resurs na početak od koga će se ponovo nešto proizvoditi. Cirkularnu ekonomiju ne treba izjednačavati sa reciklažom, jer ona je to negde možda i najmanje. Jeste jedan segment cirkularne ekonomije reciklaža. Prije svega se misli na samu prevenciju otpada. Dakle, otpada da uopšte nema. Da mi imamo neki proizvod koji će konstantno cirkulisati kroz neku ponovnu upotrebu ili kroz sistem usluga. Dakle, da mi više proizvode ne kupujemo, nego ih recimo iznajmljujemo kada su nam potrebni. Najprostiji primjer je zašto bismo svi imali bušilicu u svojoj kući, ako bismo mogli negdje tu bušilicu da iznajmimo na 2 sata i da je vratimo. Koliko bi onda na kraju bušilica manje bilo kao otpad. To je neki princip prevencije otpada, ponovna upotreba. Najjednostavniji primjer je povratna ambalaža, gdje se to ponovo koristi. Reciklaža je poznatiji pojam, gdje kroz neki tehnološki proces materija prođe i na kraju služi kao sirovina. U cirkularnoj ekonomiji, na kraju čak i ako imamo nešto kao otpad, treba da ponovo razmislimo kako da redizajniramo proizvode da tog otpada nema. U najkraćim crtama cirkularna ekonomija bi to predstavljala. A da li biste recimo izdvojili neki predmet ili proizvod koji je prošao kroz taj proces reciklaže, mi ga ponovo koristimo, a zapravo nismo ni svesni da je prošao čitave procese kako bi ponovo bio upotrebljen? Da, pa možda najjednostavniji primjer jeste odeća od polijestera. Malo kod nas i gleda kog sastava je naša odeća koju kupujemo, iz kojih država dolazi, ali polijester, ako pročitamo na majici da je sastava polijester, vrlo vjerovatno znači da je taj materijal dobijen reciklažom PET-a, najobičnijih plastičnih flaša sa kojima se susrećemo svakodnevno. To je negdje najjednostavniji primjer i mi toga čak nismo ni svesni da zapravo koristimo nešto što je došlo iz reciklaže. A šta bi recimo bili najveći benefiti cirkularne ekonomije? Manje emisije štetnih gasova, zato što bi se proizvodnja skroz promijenila. Sad, tu možda deluje da bi firme koje se trenutno bave proizvodnjom i koje kao svoj neki proizvod daju zaista nešto materijalno i gdje im je cilj da se to materijalno što više proda, deluje kao da bi one bile na gubitku. Ali ne, one bi promijenile samo svoj način poslovanja i najvjerojatnije umjesto tog proizvoda oni bi davali uslugu. Jasno. Vas dve dolazite ispred Centra za razvoj ideja i vi ste pre nekoliko dana organizovali veoma interesantan događaj. O čemu se tu, Marija, zapravo radila? Dobar dan i od mene. Hvala na pozivu da budemo vaši gosti. Tako je, Tijana i ja dolazimo ispred Centra za razvoj ideja. To je relativno mlada beogradska nevladina organizacija koja ima nekoliko sektora. Jedan od sektora je sektor iz kog mi dolazimo, odnosno ekološki sektor. I ovdje smo nakon uspešne realizacije našeg poslednjeg projekta Putovanje kroz cirkularno znanje. Projekat se sastoji iz 2 dela. Prvi deo je podrazumevao edukaciju. Uključili smo ukupno 6 škola na teritoriji beogradskih opština, 3 osnovne i 3 srednje škole. I u njima je naš tim držao edukaciju vezanu upravo za koncept cirkularne ekonomije. Kroz edukaciju su najpre prošli
učenici nekoliko odeljenja. Radilo se o starosnom uzrastu između 5. razreda osnovne škole i 3. razreda srednje škole. Pre svega smo stupili u kontakt sa profesorima, najčešće se radilo o profesorima biologije, ekologije i geografije i zapravo njih zamolili da nam nekoliko časova nastave ovih predmeta ustupe da đacima predstavimo koncept cirkularne ekonomije. Na prvim uvodnim predavanjima koncepta smo zapravo imali neki, da kažem, miks zapravo, mešavinu više odeljenja gde smo želeli da što veći broj učenika uključimo u osnove ovog koncepta, a zatim smo kroz kasniji proces vršili odabir, odnosno dobili neke uže grupe koje su učestvovale u daljem toku projekta. Kako su rešenja oni nudili? S obzirom na to da je njihov zadatak bio da ste im vi zadali određeni problem i određeni zadatak, kakva su sve rešenja omladinci uspeli da smisle? Na finalnom događaju su odabrani timovi đaka zajedno sa svojim profesorima koji su nam ustupili zapravo časove za naše interne edukacije, prezentovali različite rešenja koje su se odnosila na koncept 3R, dakle reciklažu, redukciju nastalog otpada i ponovnu upotrebu otpada. A Tijana, da li smatraš da se koncept cirkularne ekonomije može uvesti u Srbiju? Zato što mi dalje možda nismo ekološki svesni i dalje ne vodimo računa o otpadu, o deponijama, o svemu što je propratno kada mi od toga kese u koje nosimo naše namirnice, u kojima nosimo naše namirnice iz prodavnice do recimo dezodoransa koje svakodnevno koristimo. Da li je Srbija kao zemlja dovoljno ekološki svesna i sposobna da uvede sistem cirkularne ekonomije? Da, nažalost, zemlje zapadne Evrope već dugi niz godina vrše ozbiljnu edukaciju svog stanovništva. I sad već u zapadnoj Evropi imate generacije koje su potpuno ekološki svesne. Od najmanjih godina, najmanjeg uzrasta, oni su bukvalno učeni olovku da drže tako što će crtati kampe za reciklažu. I onda potpuno kod njih te neke zelene ideje se lakše prihvataju i dobijaju drugačiju dimenziju. U nas, nažalost, to obrazovanje za neki održivi razvoj, za zaštitu životne sredine, pa i za cirkularnu ekonomiju, nije toliko razvijeno. I samim tim mi imamo jednu naciju koja nije potpuno ekološki svesna i često i neke stvari koje se plasiraju kako i u medijima i kroz formalno obrazovanje imaju kontraproduktivan efekat na zaštitu životne sredine. I onda se tu negde javlja problem da cirkularna ekonomija nikada neće moći da bude uspostavljena na jednom takvom tlu gde živi jedna takva nacija. Međutim, tu je negde i naša šansa. Mi kao nevladin sektor upravo radimo na tome da najmlađe naučimo da kad budu naših godina i kada budu još stariji od nas, kada budu donosioci odluka, ili kada rade u nekim firmama, kada ih vode, da ih upravo vode na način koji je održiv i koji je pogodan za životnu sredinu. I to je negde bio naš cilj, ali neki primjeri nam pokazuju da cirkularna ekonomija kod nas već postoji. Drugi primjer može biti Daj pelene. Isto Sonja nam je gostovala na jednoj tribini. Kako njena priča ide? Ona je dobila dete i shvatila je više nema jednu kesu otpada svakog dana, nego ima 2 kese zbog pelena. Onda je malo istražila i za svakog deteta ostane tona pelena. Pelenama je potrebno 500.000 godina da se razgrade, pa koliko dece, pa po 1 tona, to je ogromna količina. I onda je ona, naravno, pošto je bila ekološki svesna, ona je pokušala naći alternativu. Nažalost, u Srbiji nije našla i negde prve komade je uvezla iz Nemačke za svoje dete. Kupila je bukvalno da vidi kako to izgleda. To su bile pelene od bambusa. Aha. Da. Koje može dete da koristi, može i više dece da koristi, ali recimo to su pelene koje imaju tako sa strane dugmiće, pa kako dete raste, tako pelena može i da se širi. I recimo sa 10-ak pelena, ceo taj period kada dete nosi pelen može da se pokrije.
I ona je kupila te pelene za svoje dijete, bila izuzetno zadovoljna. Prvo što su sa zdravstvenog aspekta te pelene dobre, a drugo zato što je svoj ekološki otisak smanjila, time što se vrlo zadovoljno i lepo osjećala. I onda je shvatila da najvjerojatnije postoje majke ili mladi roditelji koji na isti način razmišljaju kao one. I onda želela u Srbiji nešto slično da razvije i njena prva reakcija da ispita tržište je bila da uveze određenu količinu i da proba da proda. I ona je u tome uspela. Trenutno ona je dotle došla da uvozi samo materijal, a naši ljudi šiju te pelene. I nije ih je moguće kupiti u apotekama. I potpuno je to recimo isto. A prosto neka velika razlika u ceni između klasičnih pelena koje se koriste i između tih od bambusa. Jer prosto moramo da budemo svesni toga da ukoliko je nešto preskupo da nemamo takav standard da svako može da ih priušti, tek tako. Da, slučajno kada uđete u radnju da kupite takve pelene, vi prvo što vidite jeste da to jeste veća cena u odnosu na obične jednokratne pelene. Ali vi kada malo razmislite koliko tih jednokratnih pelena kupite, a da ta jedna koja može više puta da se upotrebi može da pokrije bukvalno ceo period odrastanja deteta kada koristi naravno pelene, vi onda tu kada izračunate shvatite da ekonomski vam je isplativije da imate tu višekratnu pelenu u odnosu na one jednokratne. Marija, vi ste vršili edukaciju srednjoškolaca i dece iz osnovne škole. Jel mislite da ste postigli adekvatan rezultat, da će oni u buduće da primenjuju stvari koje ste ih vi naučili ili da prosto tu ima još prostora da se njihova edukacija i dalje usavršava i da i dalje budu aktivni na nekim panelima i nekim radionicama koje ne samo što vi organizujete, već slična udruženja kako bi postali ekološki svesniji? Pa ovdje se radi o oblasti koja zahteva da zapravo i mi, da kažem, mladi profesionalci koji se već bavimo ovim konceptom, moramo neprestano da se usavršavamo. Tako da u tom smislu verujem da smo postigli neki inicijalni efekat kod njih, da ih zainteresujemo za ovu oblast, što je nama kroz edukaciji bio primaran cilj. Da podstaknemo njihovo razmišljanje. Činjenica je, i već je Tijana spomenula, tržište se menja ka tržištu usluga. I primaran cilj nam je bio da mi promenimo njihov način razmišljanja. Jer imamo iza nas godine koje podrazumevaju jedno potrošačko društvo koje uopšte ne obraća pažnju o potrošnji resursa. I mislim da smo u tom smislu zaista postigli neki njihov, da kažem, zaokret ka razmišljanju uopšte o tome koliki je njihov ekološki otisak. I šta neke svakodnevne radnje o kojima možda i ne razmišljaju i rade ih rutinski, zapravo koje utiske i koje uticaje oni imaju na životnu okolinu. U tom smislu, ako analiziramo rešenja koje su nam oni ponudili tokom našeg završnog događaja u Kolarcu, mislim da smo uspeli, da smo postigli jedan dobar rezultat jer su nam pokazali da su vrlo dobro razumeli da cirkularna ekonomija ne znači samo upravljanje otpadom i ne samo reciklaža i ne samo neuzimanje kesa u supermarketima, već znači način života. Malo pre smo komentarisali da se u pojedinim buticima pojavljuje garderoba, tačnije džemperi koji su napravljeni od recikliranog materijala. Da li mislite da je Srbija tržište koje bi vrlo lako i lepo prihvatila to da nosi stvari koje su, da ljudi nosi stvari koje su od recikliranog materijala? Kako se vama to čini? Zapravo mislim da je odeća tu odličan primer kako mi prihvatamo inovacije i mi ih u tom nekom smislu definitivno brzo prihvatamo, iako opet u tehničkom pogledu što se tiče samih rešenja za deponije i za upravljanje otpadom, sad pričamo striktno o nekim tehničkim stvarima, iako u tome Srbija kasni, Srbija je otvorena za inovacije i mislim da je realno i već postoji taj sam koncept. Mi već nosimo odeću koja je napravljena od recikliranih materijala. Jasno. I koji su vam neki dalji planovi? Jel planirate da organizujete još neke radionice i slična druženja ili ćete sad malu pauzu da napravite posle putovanja kroz cirkularno znanje? U nastavku, naravno, planiramo da nastavimo da sprovodimo edukaciju po srednjim školama i po osnovnim školama. Mi imamo taj neki stalni projekat koji zovemo Zelena tačka.
koji realizujemo u školama, bukvalno kroz različite radionice na različite teme. Takođe sigurno nastavljamo i sa tribinama i izložbama, što da ne. To se onako sprovodi u jednom opuštenom ambijentu različitih beogradskih kafića gde diskutujemo nekako ovako slično na različite teme. I to je negde to neformalno obrazovanje sada mladih koji se inače u tim kafićima skupljaju. Imali smo lep projekat i na Velikom ratnom ostrvu sa Prvom beogradskom gimnazijom. Tamo smo ih malo naučili kako da koriste GIS i kako da geografske informacijne sisteme, kako da odrede koordinate određenoj tačci, na primjer, gde su našli neku biljnu vrstu koja je specifična za to ostrvo. To je onako isto interesantan projekat bio. I svakako sad nastavit ćemo, imali smo ideju i kamp naredne godine da realizujemo u Beogradu, gde bismo, naravno s pomoć mladih... Gde bi bio taj kamp? Da, imamo više nekih lokacija, pa ćemo videti na kraju gde će zaista biti. Prvo je bilo možda opština Novi Beograd, sređivanje nekih sportskih terena tamo. Sada nešto je najnovije, možda ipak opština Zvezdara, ali tu negde zavisi od reakcije te lokalne samouprave. Da li oni zaista žele da podrže, ti kampovi se sprovode u saradnji sa mladim istraživačima Srbije. Šta izdvajaš kao najznačajniji projekat vaše organizacije? Da li je to bilo ovo putovanje kroz cirkularno znanje ili je i ranije postojalo nešto što je veliko i bilo veoma inovativno za mlade ljude i koje ih je između ostalog ekološki osvešćivalo? Hvala na ovom pitanju. Pa još uvijek se nisu slegli u potpunosti utisci od završnog događaja putovanja kroz cirkularno znanje, tako da mi je, verujem svima nama iz ekološkog tima, još uvek ovo omiljeni projekat jer se tek završio, ali eto sam kamp ima potencijal da postane veliki projekat jer ukoliko bismo se bavili organskom proizvodnjom, a uzmemo u obzir da se naš tim u centru koji se bavi preduzetništvom bazirao na organsku proizvodnju, to bi mogao da bude jedan multidisciplinarni projekat gde će naši timovi da sarađuju međusobno. Mi ulažemo u centru dosta entuzijazma u svaki naš projekat i ja bih onako diplomatski rekla da nam je u trenutku dok ga realizujemo svaki omiljeni i svaki veliki, jer se naše zalaganja baziraju najpre na našoj volji da ono šta radimo i u šta stvarno verujemo prenesemo i na ljude oko sebe. Mnogo vam hvala što ste bile moje gošće i nadam se da će ove ideje koje ste vi meni prenele mi uspeti da adekvatno prenesemo na naše gledaoce i želim vam mnogo sreće u budućem radu. Poštovani gledaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Futura. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Ukoliko ste propustili neku našu emisiju, možete je pogledati na našem zvaničnom YouTube kanalu.